benza isiqinisekiso sokuthi ngiyahlala esihlalweni. Siyakhumbuzana ngoba khona abahamba ningakhohlwa lokhu. Yingakho nina besilo ngithi uma ngimi lapha ngizwa ngithintwa izo zonke izinyanya zalapha ekhaya nezasedlukulu. Nami ngokunjalo ngicela ukuba ngibonge kakhulu esilweni uMdlokombane esengizalayo ukudla amadoda ukuba umsebenzi shenge ukuba inkosi yaseMbongombongweni yawathela kuMdlokombane amanzi. Ngoba ngilapha nje ngizoqhubekeza khona uMdlokombane ashiya engaqedile. Yingakho sonke namhlanje sihlangene lapha ngoba inkosi le esihlangene ngayo namhlanje wayivuma uMdlokombane ukuthi iyona nkosi lena yaseMbongombongweni nabesini. Ngibonge indlunkulu yonke yabaButhelezi. Unenhlahla Nkosi, mina kwakumele ngingene ehlathini ngibulala ibhubesi. Ukuze ngihlale esihlalweni kwakumele ngibulale olingana nami. Ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi amakhosi asedlukulu awadingi ukwedlula kulokho, kuba yisilo kuphela. Nina besilo ngenxa yokushona kwelanga nokuhamba kwelanga, inkosi yesibili le lokungangena esihlalweni engizoyigcoba. Nina besilo ngibonga kakhulu emakhosini athe azothela amanzi kuleli viki eliphelile. Onke amakhosi amahlanu ukuqinisa isihlalo konke lokhu. Nkosi yesizwe shenge uzoqinisa isihlalo. Amakhosi asedlukulu ngihlezi ngimakhumbuza ngaso sonke isikhathi. Umbango ngeke uzwe uphele. Khona nje laba abahlalele nje ukugcona sonke isikhathi ukuthi hawu inkosi niyabona ngoyama inkosi. Inkosi ingakunaki konke lokho. Qhubeka Nkosi yesizwe nemsebenzi yesizwe. Kuyohlezi kukhona lokho. Ayikho ngisho inkosi eyodwa kulamakhosi ami akhona lapha engathi ihlezi kahle yona. Ungathi kwamina ngingahlezi kahle. Sengize ngayinikela sisamagebe ukuthi futhi ngiyoze ngikhunjulwe nawo uNkulunkulu ngilokhu ngikhohlwa ngibangiswa. Asikumukele makhosi. Ngiyazi ukuthi imisebenzi yamakhosi shenge ayilula. Ngiyahlonipha kakhulu shenge ukuthi akukho nokuncane nje esike sakuzwa ukuthi kuyakubangisa. Lokho kukhomba inhlonipho nokuthandwa indlunkulu yakwaButhelezi nokuhlonishwa isizwe ongaphansi kwaso. Mina ke nenkosi engene esihlalweni namhlanje sisuka kude kakhulu nami ngingakahlali esihlalweni.
uMdlokombane engithuma kuyinkosi lapha ekhaya. Kodwa ngithi uma ngifika ngibona ukuthi inkosi ayikhululekile ukuthi ithinte kahle zonke izinto zayo ingakagcotshwa. Nokho Shenge ukwazile ukuba ubekelezele ukuthi iminyaka eyisithupha bahlupha-ke Shenge, ingakho ngithi kuyahlonishwa lapha eMbungwini. Ngalesikhathi inkosi thatha isikhathi ukuthi igcotshwe ibeke ithela amanzi, ila iganga ithola khona ithu ukuthi uyabona-ke manje siyangena-ke nathi manje. Akwenzekanga kodwa la ekhaya, ube isibonelo esihle Shenge nesizwe sakho. Ngiyakutusa, ngiyakuphakamisa kakhulu ngalokho. Zibambe iqine, sizobambisana Shenge, njengoba amaShenge ahlezi eseduze kwami. Umuzi waseDlukulu lo. Mina besilo ngicabanga ukuthi sesifike la esigabeni khona inkosi siyigcoba ngokusemthethweni ngokosiko likaZulu ukuba ithathe isihlalo sayo. Ngiyathokoza kakhulu nonke nina besilo, inkosi nibusise. Umuntu ovele ngesiluba awukuphakathi kwamangisi kanye namaqadasi inkonjane edukele ezulwini ezinye zayidukele emafini uNowela Mumva ebengwamakhosi ebengwawoshaka ebengwawodingani uMda Isabela ebokoliphesha ozalukazi